الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على حبيبنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya serta inayahnya kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang atau di tempat yang mulia ini. Guna insyaallah kita akan melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah. Harapan kita semua tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima dan mengabul segala niat dan hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ayyuhal muslimun wa ayyuhal mu'minuna rahimakumullah. Tidak semua orang dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Walaupun secara zahirnya tempat ini adalah terbuka, baik siang maupun malam. Tidak semua orang juga mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman. Banyak orang yang senantiasa masih belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman tersebut. Karena nikmat iman ini adalah senantiasa Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di dalam ayat ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa itu jiwa-jiwa yang tenang? Jiwa-jiwa yang tenang itu adalah satu-satunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan suatu ketenangan, dan ketenangan ini Allah berikan, Allah turunkan satu-satunya hanya kepada orang-orang yang senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keimanan ke dalam hati-hati orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya, agar supaya liyazdadu imanan ma imanihim, agar bertambah iman seseorang daripada keimanan yang telah ada milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang senantiasa takut kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kembali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang zalim tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kafir tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melaksanakan kemusyrikan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan buat orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya buat orang-orang yang mukmin, baik mukmin itu laki-laki maupun perempuan. Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kesenangan. Dan itu adalah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan akan segala dosa-dosanya. Maka itu adalah suatu kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, terlepas daripada bulan yang mulia, hampir 15 hari kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan tersebut kita senantiasa begitu ramai mushola, masjid dan tempat-tempat yang lainnya untuk melaksanakan syariat-syariat agama Islam. Mari dengan sebabnya kita pertahankan amal-amal yang baik yang pernah kita laksanakan ila akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fawsikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين وافتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين وارحمنا يا الله فإنك أرحم الراحمين وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى إرض الطاعة ومن الغفلة إلى اليقظة ومن الظلمات إلى النور ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا الله وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر استغفر الله العظيم